lang somipi risak thepi rong kimi rong thom atum rat asai klem bang james phangcho phan kachuro India Independence Day ningkan troxikebra phoke pleng Catalan Arni pen pacheton ponsi Bakalia Sport Association pathu aklamalong BJP Langpher Mondol Committee lapen Kisan Morcha Langpher Mondol Committee angbong friendly football match pathupon Bokajan arong supia longta ingdeng troxikebra pho Independence Day talondun News karpi ang long thanjia ba phi sami monjumi teron pi non bertang ton perju ponikha Lakha ingkora phonilip MSC constituency kapalu lang somipi risak thepi rong kimi rong tham arat atuma phan james phangso jungjung ami thanga khiada chinghon hepin towar kaselampi jongpon me towar le mission avete ajat asaile choklem dunji sita akatikuk mate akasiksak dobinong biha bipar chojor cholang kedam kebang amonat sita akasiksak thepi khangjang Lasilang somipi risak thepi lapen rong kimi rong tham arat atum james phangcho phan kachuningri atengpen pai ni phai krepli arni rat asai klem bang james phangcho amithang jungjung pen akhia dat pen chirap chito dunsi kedam joy kinangji puma thaponsi jcb pen towar kaslampi Langsomipi risak thepi lapen rong kimi rong tham arat atum ning arong pen alang li phan kachuro pajirpon la sialang li keklem kidam along asose arnamle ahirjumi nang pepidun lo nang posi hadak arat atum hirjumi pidun report by Philip Tiso kecelenga tawar kesik sak ni kang ko an pene kesik sak jane pini jam hangcho alang li hipen nilitum la rong thong ke celenga tawar klem pon long pot alang lipan peru paji reglo ado Lakha ingkora phonilip MSC constituency kaparlo sanglanga klam picnic spot kaliuni mate phonglangso alang royalong 15 August 2021 Arni Karbi Farmers Association Central Committee ahin pen patir piponsi fast Karbi okepahi a program dengponlo Lasilaso a program along ake haisar Avinas Ronghang President KFA Central Committee Sujit Timung Bilishan Tirang lapen ongdongrat atum cheto donsi fast Karbi okepahi a program pachun ponlo report by Philip Tiso and even from we have seen our participants coming here so I on behalf of Karbi Farmers Association give you a big round of applause. India Independence Day ningkan troxikebra phoke pleng Catalan Arni pen pacheton ponsi pini Bakalia Sport Association pathu aklamalong BJP Langpher Mondol Committee lapen Kisan Morcha Langpher Mondol Committee angbong friendly football match pathupon pini ke pathupon amayalong BJP Langpher Mondol Committee dunmai phi Rupa Bordoloi ahin pensi ingpupon pupu angbong ke pathu chingbar chit ajok ke chengmalom ke gol chithap un edetlo Bonta Kisan Morcha atum kachiting cher ajok minute inkorapli apor Bijoy Chauhan ahin pen gol thapon lo second half ahut minute thongke rapli kepleng apor ahut BJP Langpher Mondol Committee ahin pen jersong teron gol isi thapsi kepathu pupu gol isi silo aphi kepathu jutpo apor ahut BJP Langpher Mondol Committee ahin pen Rajesh Ram gol isi thaptu thotsi BJP Langpher Mondol Committee atum gol hini pen chepahai ponlo Hini atoma hin pen ke pathu kelang charia bang bhubon tokbi lapen pini pai ni phai krepho ke pathu arnia long nang chirap dun madhuram lekthe secretary BJP EKADC Anparta Langpher Probhari Indro Tokbi Bakalia Lems Chairman Hemsing Teron Chairman Bakalia Municipal Board atum nang chirap chitodun ajok mesen pen pechun pon longlo lapen alang lituma phan kurwang thupajir ponlo pusi berta ripdun long Pini pai ni phai krep kho arni dipu go boys pathu aklamalong
por phai nerkep alom pen pangching ponsi ingdeng truck skep ra pho Independence Day talon pon Catalan pon amayalong CEM tuliram rong hang pensi flag hosting pon mayalong MLA bidasing ingleng penching lok council long EMs MLS MSCs penching lok kaprek man kido abang phubang phiatum chitong dun dipupen kabinteron P Hills News Karbiang Long Pan itu, Karbiang Long Tonobas Council pen lak ho piala ton mang itu. Lan pertama, omani yang si kelong le dolang belum deh. Nilitum lasoning kadang bong. HNKA pen. Laso pil seven cedam na to pan itu lak ho. Adon tila pon pacitang di pusina tu pan wajah kelas sapen pacini le ton mang itu. Don mang itu. Nilitum. Londak Karbiang Long Tonobas Council pen itu on komite jabe penan pang dak ponlo pite president kepe kon dia phan tim Karbiang Long hin pen itu bori pon bomlo la pen ke kichun pon di angring si dambom lo don mang le to ile to interstate border ala Kaike tame Nagaland border pen puno Meghalaya border puno ele to ahuya doi kaike ta kachar wo sai dokau kiti lasi Assam gopera long norobonga bajar long hapon lo ye jak kamando bitilen training ken dibi ponja phan aduya long tangda konelo lasi Assam Chief Minister Dr. Himant Rabi Sharma के हाई फाद इलकुम रो रहे थे उन्हें जान लगे हैं निंकान ट्रॉफी के राफान इलकुम प्लेन टांगलो लासी लासो का तलोन लो होला सो होट के वाहन जागा सोम कतालों लोग के वाहन abang kubang siat mapan nili katulang riya bang kele tong Ceki mau beda unde, ceki mau beg nangji, alang itu finally, jomi dame, sini yang song kita umi dia finally itu mana modong pi beg nangji, kali tang, Mahatma Gandhi pen. Admission opens for Arts and Science stream at Global Junior College, Tunong Nambakalya, Karbiang Long. Global Junior College offers more facilities like playground, library, computer education, less fee structure comparisons to other. It also provides laboratory for science stream. Learning benefits like creative education plan, helping good environment, loving and caring atmosphere, wide and varied curriculums, and surprise activities. And for more information, contact 6000783490/8638165568. Pai ni phai grep ho pini ada por phai ner kebra achi tim suse apor malom pen bokajan pathua klamalong ingdeng truck si kebra pho Independence Day talondun pini katalon amayalong bokajan additional deputy commissioner Mr. Anup Kumar Brahma pen India adet alama pangjar ponsi India swadhin kilong alam than pa jermi pon Aphitu cultural dance tami pado ponlo cultural dance kachpaklang along Karbi dance ritnong chingdi Bihu dance, Manipuri dance lagi thom akhai tumpensi chipaklang ponlo. Mayalong additional deputy commissioner Anup Kumar Brahma, SDPO John Das, Karbiang Long Autonomous Council IEM, Madhurju Dekhial Pukon, Bokajan Municipal Board Chairman Binod Kumar Saha, Lapen Pinangan Ketikidinga Tumta Chitong Dun Pen Insan Jin Pen Mai Bachun Ponlo. Bangso Phi Bokajan Sekachilang Adima Longta, Sekachilang Atomaphan Kicho Sonta Rondam. Report by Sarkuru Bey. Anup Kumar Brahma Nagariya.
ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত প্ৰাণ আহুতি দিয়া শ্বহীদসকলৰ স্মৃতিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা দেখা গৈছে। বাকৰিত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা প্ৰথম শুভ আৰম্ভণি কৰিছিল। উপনিবেশিক ইংৰাজৰ Lapuase kang ton por iglo, like bom tami Hills News Karbiang lo, Kardom.